Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nakabantay ki John Pong Juti Tiaring bat ki Wede ki Jingdon Kam Hakador kababebha Wan Chikayo India kabadon hamaulay nongkwar. Parti PDF mo kawin ni parti budan lah pokok sarkar ni kini kisi giladon ki babun ki jingya kran ha wede ka barik point laban thawe ka shopping mall ne laban don ki ba persya don ki ba persya te ke kumpi we ni kinong lam ke PDF ke jingi je kum ka parti kani la political party bokya la ala ki views ki don ki ba wa shopping mall ki don ki ba post te nakaliang hi nangahi ta ngong ikmat no te ngong ba swa bangin wan swa kanu consensus na sai ka ba bangi habilon ka meeting jong boro ka di party bangin siyang what is the best interest man pindong kami ketika jaka nang ite ke long ko de belong ka long beneficial ng tak public. That is priority should be number 1. Tinga sai nangi hindi syo bangin ki pa kinong ba kamde ka final decision bangin te ta ka mall na kuno ngong ba kabhang na mga ong ba sarkaro ba long ra yu bor khati political party ba pero yu syong ni discuss in perkhat kan ke jema mo tentang kita bakwa tentang ki hape kan ke ko benefit nam tak state ke benefit nam tak public ina try with that interest na try nila one sakarai kuno bangin pinong kami ketika cakana mga cakaro ng iba cakaro rolong ba pakala kami and let's utilize it in the best possible manner ke tak state te ki jinga jingmo nakaliang pi parti ka government mar ni ka statement mo dak sin nakaliang ba store yang bangin tebe ka shopping mall if kum ka parti ki ta ki jinga jingmo bin ra ban pensko nomor yes the ba store the chief minister nomor ngapa dia ya kira bagi manal hakini kising bunkam kalau mengadu nang mantun ng committee dengan usaha na select na pensko na kaliang junga iba store tanya si on play jumbot na sa on TPP no kalong ka discussion nakaliang jong pi try ke ka benta ka ba fidan hang te ba pi itu ba kiti ka jaka wala kam hakano kaliang pi ganong ni pi na pi kran kum ta di ideas give you na pi sim jong babon kumbo ang pi don ba bale iconic place don ba ka shopping mall pi likli sa nikiwi nang kamat kita lala ka idea tingaro in this at this particular time mga mga don kata mga don kata idea kam don kan na marbling ang pi kabha ni shong utilize ketika jaka in a proper way mental beneficial naman tak public tengam lama mga pi idea ni babon pi idea naman man kinong ikwan na kipat ba na mano pi babon yung banong ba ketika jaka nong kam kumta ni le kumta take up and have a strong consultation with all the economic money bro. Tinggal try and should come to consensus in the best way. Tingila mo no hang ne ba nakaliang jong pi pinyakran sa ka party hapo ba kinong pinyalam jong party jong pi ba niya I mean ban discuss kum kani ka mo naman ta kani ka jaka ba nang tay bangin discuss within the party don't be a problem at all but kum ka party ru ngina dang kam ngin let yang kendo I ba presto ni sila kendo namaro ni don ni la ban pensno ban ka jung pensno jung ru kulang bang namaram ta ka benefit ya bro